Салом алейкум бародаро. Маро статистикаи каналмон тамошо кардам. Оказывается 83% одамон моро айрасия тамошо мекарданд. Салом як бордига ҳам одамон муҳоҷирда. Худованд тез дами касал пасала даф кунад, ҳаматон бигардем ба хонатон биёин. Ака мошине ки ирӯза ки дар навори моай, ман наметавонам гуфта ки мара илтимос кардам, хоҳиш кардам, гуфтан ака ҳамин мошина наворда биги ҳарчанд Audi гуфтану, неки ба ҳар ҳол бародаро бовар кунед. Ам некси опелам безор шидем ак навор гирифта гирифта. Гуфтем бо як канал я обновить кунем, бо як мошини более-менее созтаре, бо Audi бигем дар каналмон набуд, гуфтем Audi бо ҷо кунем. более-менее рангинтар шава. Ман медонам ака 99% шумо ин мошинаро намехаред, тарафи мошина нигоҳ ҳам намекунед, ки хай ба ҳар ҳол тамошош бепула кӯямият тамошо мекунед, кайф мегиред, ҳаволат мебаред, ягон информация дар кори худда мегиред. Мошини гуфтем Audi. Аввал ами тоҷик автомобилист, ами одамое ки бигем любители мошинҳоану шофёре бигем тоҷикӣ. Вақти Audi мегӯй, ака дар калаи о чӣ ҷо мегира? Вақти Audi ки гуфти, дар одамо фикр мекунанд ки мошини бигем қимат, мошини ненадёжни, запчасташ камёфт, мошини худаш камёфт, мошине ки даступни нест. Одамо дар ҳамин фикр мекунанд. Ҳаки мо ин канал да барои ҳамуем корборро кардестем. Биё разбираться мекунем ки ҳамин хе ҳаста, ҳамин хе нестай. Мошини мо Audi гуфтем, Audi A6 соли 2017. ҳамин намуди мошин, ҳамин Audi, ҳамин поколения, чорум поколения ҳисоб мехӯрад. Аз соли 2011 то соли 2017 ра истеҳсол шуда, мошини мо соли 2017 рестайлинг аз соли 2014 усаш рестайлинг шудагай. Хак чхели ки ҳамода маълума ин немецкий тройка мегем, Audi, BMW, Mercedes, и ҳама вақт конкурент, ишта конкурент буданд, иш кӯшиш мекунад аиша хубтар кунад, иш кӯшиш мекунад аиша хубтар кунад. Mercedes агар ролаш комфорт боша, направление асосиш комфорт ки боша, BMW скоростай. Ана Audi типа ака ҳам хеле муқоиса мекунанд ки Audi типа междуай. Ҳам скороста, ҳам комфорт дар ҳам мошин ҷо кардагиянд. Мошини мо мотори диққатияй, мотори 6 мода нишон бутам. Баъд ҳамин мошинои немисӣ ҳозир ман ки гапое ки ҳозир мегӯм, фақат Audi дар дахл надорад, тамоман ҳамин мошинои немисӣ дар дахл дорад. Яке аз проблемаҳои асосишон ҳамия ки ҳамин системаи моторшон, ҳамин системе ки капотни пространство, мотору, патору, турбинаву дига шояд, ҳамашон BMW-шам, Mercedes-шам, Audi-шам нозикиҳои конкретни хиша доранд, барои ҳам ки ин мошино ҳамин ҳисоб камтарак бигем овурушон пасттарак шудага нисбати мошинои бигем ҳамин Toyota як мошини японский. Ин мошинам дар баробари дигар мошино бо проблеми хиша дорад. Ҳамин мошин ози мотори мо турбированияй 249 қувва аст, ба я маки қувва аст ва жати кагем барои налоги сусу. Дар бораи мотор чӣ гуфтанем? Иам дар баробари дигар мошини немисӣ 100% проблема хиша дорад. Турбинаш, цепаш, хоб ин аиҷа шикифи сари валаш, демфериш меган. Дига ози агар гап занем бигем абзор камтарак скучни мешава. А так ҳозир коротка мегзарем мерем. Гуфтем моторошон тип мотори ҳамун BMW чӣ проблемаҳое дорад, иам ранги ҳамори масса проблемаҳои худшона доранд. Хадавоиш нагаречашкай пешаш, ака ақиб нагаречашка нестам, я балки бигем ричагҳои ғавс доранд ки нюбива бигем мешавад. Нагаречашкай 12 та ричаг дорад пешда, 8 та шаравои. Ака хитон представить кунед ки ин мошин вақте ки 12 та ричаг дошта бошад, дар иқауқа одам кисаш туғри намегирад. қати мошино ба ҳамун чизе ҳаст, ҳамин минусае ки ҳамин мошинои немисӣ доранд, ҳамин ҳисоба кисаи ҳар одам қати туғри намегирад. Желанет қати киса туғри намегирад. ҳои навози ман видео ҳамида ҳози любой одам бибинад, вау вай видиш кайф мекунӣ. Як одам бигем як илҳом мебахшад, возбуждат мекунад, бигем ҳам мешавад. Неки ба ҳар ҳол кисаи ҳар кас қати туғри намегирад. барои ҳамун хакм капота маҳкам мекунем, дига бугӯ ягон чизи интересни ки ҳозир ягон каса бугӯ ин хелай у хелай, видеорам дроз намекунем. ҳамун одамое ки гуфтем ки то гирифти камрира, ин хе гуфти, ин хелай у хелай, як бор не наздиктар ин ҳозир камерам овозша боз записи мекунад. Ина овоз як бор капоти ҳамира гӯш кунед, овози капоти ба камера айсар ина бо матал кунем бимонед. Ина нигоҳ кунед, серьёзно маҳкам мешавад. Баъд нагуфтан ҳамона ки пеши ҳамин мошин алюминиевия, 20% мошина алюмин бигем сохтаган. Алюмина ки чӣ хелай ҷати плюсаи хишан дорад, ҷати минусаи хишан. фарз кунем инӯз агар ҳамин криле мошина зардӣ, бугӯи детали оригинал бигем, детали оригинал алюмин мести, заказ, туда-сюда,
то миёя агар хагине бугӯ детали пайванд псевдо китай ҳам хеле боша вош оҳан намегири оҳан сахт мекунӣ ҳам касе агар мисол харидани боша бибина ки детал заводскоишон алюмин мешаванд ҳами ҳисоб қимата баъзе одам вақте мошина зад алюмин сахт намекунанд оҳан сахт мекунанд дар бораи внешний видиш серьёзни ҳам ҳаста бугӯи хеле мошин драйверски метава у хеле ҳам ҳаста 100% хаки ма навоз дигар ҳам гуфтам дар бораи внешний вид бисёр барои чӣ мо аҳамият метем якумин фактор ки мошина ҷудо мекунад ҳисоби внешний вид чай баъзеаш рӯи комплектация инҷош хай бо лампочкош инаи фарош диодви мешава хай диска писка исусус бо ҳар комуш рӯи комплектацияш ҳар хел мешава ҳар цвети мошинмон сиёҳ ами сиёҳш бо фикр мекунам сами цвети дастои ҳам Audi да цвети сиёҳ хай ба инаи хром пром инаи чизош ҳам ҳаста инаи хромои наиҷаш ҳамаш хромои аккурат на бигем хеле хроми бадам нестай мудни бадам нестай багажник достаточно хай багажники колонна вместительный хай инаи также бигем запаскои борики ҳаста дакатка меган ҳам хеле дора агар багажник мошини мо электропривод нестай лекин ба ҳар ҳол багажник глубинаш ганда колонна дар бораи скамейкаи ақибаш хоб ин мошино ки бизнес класс меган ина скамейкаш ҳарчанд любой мошини мо сини ақиби бад карда скамейка бигем примерно бояд рӯ урвини наида боша лекин ба ҳар ҳол агар хушу бишини ина ҷо ҳаста 100% подлокотник инҷода климата бо режимои хитафорота алиш мекуниву хоб абдув пабдув чизеша форота инҷа регулировка мекунӣ форота гарм форота хунук инҷа ҷои перекури дигар дора инҷа свет ҳака ақибаш ҳам просторния бигӯи хеле ночиқа ки як мошина мешини инаи бакавоша инаи бигем стойкаш то инаи ҷоя камтар скучния и бармарта нигоҳ кана метавонӣ ин хеле неста ба ҳар ҳол ақибаш достаточно ҳами диказда ин ҳам ранги мошино хеле мисол инҷаш бояд бугарок дора баъд ҳамеша нагуфтем ки ин мошино кватра мешаванд 4вд ба тоҷики кватра двд мешаванд мошини мо двд шавад лекин ба ҳар ҳол хеле бугарок доранд секаза ба ҳар ҳол неудобния хай чиқадр имрӯз мегзари як нами крутилка ягон чегаш агар бизани хеле представить ки чанд сума дар бораи посадкаш нехе дарош камтар хай ки хеле срыпи хеле чи маҳкам мешаванд хеле срыпи надёжни сахтакан кнопкаи стоп-старт дар наиҷа ҷойгирай вақте заводид мекунӣ ин ҳам экранаш сини берун меброяд дар бораи хай ки ин экранаш бисёртон соли 2002 2003 ин Audi 8 дигараш да меояд аки рост я ҳам экран уже безор карда бромадад бузомадара ин ҳам фишкаи Audi не хай Audi соли навтараш да соли 2018 уса ами экран рӯ гардонаган хеле планшета имҷода аки планшет нема экране бугу дар тани таблета часпаги хеле дигар раздвижной экран нестай инҷа бо кнопка дигар хай экран агар раздражат кана экрана маҳкам мекунӣ дар бораи салонш хай инҷа мебелини дарон мебелини ҷое ки ҳар амиш агар ози ҳамун темода агар тамошо карда бошем ҳамин ҷое ки ҳаста як гирди мегӯям як кнопка боша гирди ҳам кнопка хеле алюминиевый вставка кардаи хеле баъзеба кардан қариб ки любой ҷо дорем мисол инаҷа алюминий вставка дорем инаи боло алюминан ина бехои ручкави сусиш як ба ҳар ҳол впечатление хеле приятный создават мекунад дар бораи чизи чораи салонаш ҳаки наиҷода ина нигоҳ кунед кнопкаи сус ҳама чи чиндаги хай мултимедия ина экран пекран навигатори телефони медиаву ина радио падио ҳаму айнамҷа настроит мешаванд хай бигӯем электрони ручник кнопка стоп старт баъд паста бланканиш айнаи ҷай ман боз як чи аҳамият додам на мошинамо хеле шардай кардем нашон мягкигиши сусаш оз инами вентилятсия ки шамоле ки инами дурундай оз овоз боша агар ҳамина мо як дам мондагем оз агар нигоҳ кунед хоб ина абдув як дам мондаги оз агар бисёрш кунӣ овоз бисёртар мешавад лекин ҳарчанд мо як дам мондем бигем овоз созтар запис шава гуфта лекин ба ҳар ҳол овози шамолаш хеле мо ози фақат ин решоткаи пешани лабаҳои намондем поча намондем ҳамин овоз намедонам чи ба овоз дар назарам ҳамин овози вентилятораш камтарак баландтарай дар бораи роли сусаш ролаш электроусилители руля меган электрический ганда ин нигоҳ кунед чили хати гарени сабуки рули ҳам хеле аки бо мошинка бо вақте ҳаракат кард бо камтар бо тижоли сусу мешавад лекин баро приборни панел ниҷош хай и бачо мошини немисия инам любой мошини немисия биши кайф мекунӣ нашуд салон отделка салон инаи резинои мягкии суса отделка паделкаи салонаш конкретно качественнее чи кожа поза чизе ҳаста озак ман намедонам и
گو پوستی گو باشه پوستی چیزی باشه خیلی چیزی چی حیوانی پوست چی حیوانی که باشه نمیدونم عینی میشه پوستشون غوصه خیلی همین با قوقا کارو چی خوردن نمیشه اگر ماشین تایوت تسکی میشید کیم که در نظر من تیپیچ دارم 20000 уже دیگه نگاه کردم نمیشه پرابگ ماشین ما 58201 کیلومتر اگه پرابگ نچوندم بگو کلونای نشد امی پرابلمگی همین ماشین از ما چی گفتنیم همه آدمایی که ماشین نو میخرن فرض کنیم از ماشین 2017 و سال 2020 3 سال ماشین اینا پرابگ 58201 کیلومتر ای 58000 در یگان بگوی پرابلم های جدی و ایسوسو نمیبره اگر خرایکی نباشین اگر خرایکی ایسوسو باشه همون تایوتاش هم غلط میته دیگه هم غلط میته تانکر هم که تانکر وایرون میشه برای که اون تکنیک او هم از زبچستو عبارت دیگه ایش بهش صبرنی هم خیلی که هست لوبو ماشین وایرون کردن موجنه با هم خودی نشد بگوی خیلی یگان پرابلم ایسوسو ما هم که خونه عمری نمیگیریم ها همین ماشینا لوبوش پرابلم خوش دارن در 20000 در مثلا 30000 کیلومتر هم ماشین هرچند نوام باشه پرابلم میکنه نه که برای همش ایری بگیم نمی مسئله کنی و خوب رادیاتور ضبط میشه و رادیاتور نمیشه های ماشینا همین خیلی لوبوی ماشین نمیسی با خودش او خود طلب میکنه با هم خودی چیزی هست نیست همه وقتی که مثلا ماشین خریدنی باید بدونی که هم خیلی پلوسا و هم خیلی مینوسا دارن تمام تزه وصل میکنیم ویدات ریمین زبیل ویدات ریمین زبیل براتان درباره روشش بچه‌ها خیلی ماشین نوای ماشین خیلی سرب کانکریت نه سرب میروه خیلی بگو اونجا جوسکیه خیلی نریکانی داره خیلی نیست چیزی از دستای نیست سربای ماشینه نمی با همین موتوری دو بدنشم مجریش میپره ماشین نشد راسخود شما که بگوی راسخودی خیلی وایما نداره اگر هم نرمال دروی شهر در هر کی نمیگوی اگه خیلی دینامیک نی و نغمه نباشه اما 8-10 لیتر بنزین راسخود داره خب که خیلی بگوی خیلی اشوشنیو در خیلی ماشین کلونیش ده 118 دستای راسخوده درباره پادویسکش یا میشم پنیما پادویسک میشم پروژین ماشین و پروژین پنیما پادویسک کنید که هر یک کدومی ایشو به کامپلیکتاسیش زاویسی میاد کامپلیکتاسیا ماشین ما که سامی توپ ویژیر نباشه که سام گوی بد نیم نیست سردنیا کامپلیکتاسیش اگه توی نمیگم روزی تو نمی رولش پاداگریف داره این خیلی نگه فونکسیونال رول نه رولش هم پریا خیلی کم ترک خیلی بگوی روز کم تاریخی دروازه که میخوابیشه خیلی کلولا هم نیست کم تا دروازه که لیکن نواشی بخوام میخوابی و پراولی میستی سوسش کانکریت نه چوت که خیلی اگه نریکانی سوسی ما داره درباره پادویسک از گفتم این ماشین دستاتش نمیخ کیان خب درباره شمایزالتش هم خیلی دستوینیه بگوی با خیلی 100 یا 120 یا 130 خیلی بگوی اون شومی زیادی دروی سالن نمیویا یگان بگوی افکت دیسکامفورت و خیلی هم نیست اسکامیکو ابدو هم پاداگریف سیدنی هم دارن چیستا کاروچی برای آدم برای نمی کاربار بگوی مردک خیلی راحت که ایس براوس بیا ماشین هم خیلی ماشینه این ماشینا را موتورشون شوب ندارن در برابر BMW و دیگهش چیزی هست هم مسئله او رو ببینیم مسئله دیگهش همینجا کنترل میکنیم همینجا میبینی چند لیتر داره نداره کم از زیاده در برای فرقیت اینا میگیم تویوتا و بگیم مازدا و ایو ای ماشین نمیسیو ای نمیسکی ترویکا همین یکی تویوتا یا موتور رو میبینیم یا موتور بگیم با ایو میبره هم موتور 10-15 سال در ماشینش نصب کرده رفتن میگه در این ماشین میزنه در اون ماشینش میزنه این میکنه همین ماشین خودش دستاتش موتور رزنبرز خطی 3 سال میشوند بعد از هیچ خیلی موتور اینا فرق کنیم سال یکم بیپوس 2011 سال 2011 برو وردش هر سال بود درآمد که کدام میگم موتور نو پروداکت نو پیشنهاد میکنن با همون خاطر اگه مومنت میشه که یا سال 2 سال دایره بگوی نمیفهم که کجاش درد داره کجاش درد نداره برای درد هر یک این موتور رو فهمیدن وقت در کار با مرور وقت همه یا معلوم میشه همین حساب خیلی کم و بیش پرابلم‌های خودشونه همین ماشین‌های نمیسی دارن نه که اگر آدمی باشن که ماشین نو بگیرن میگم نرمال استفاده برای گفتم یگان پرابلم بگیم اجداد نکنم میشه پروسه یک از پرابلم‌های همین ماشین در تاجیکستان چیه که دیلری آودی در تاجیکستان نیست یگان آدمی بگه آودی را زور میفهمه هم خیلی آدم هم نیست همین حساب خیلی بو تاجیکستان نغزم نمیبینن این ماشین را
дарбораи харидану нахаридани ҳамин мошин ман чӣ мегӯм бо мегӯм ина вариант ля он кас бихараву неки ба ҳар ҳол як агар ман буда он кас тамошо кеста боша ин мошинои немисира мошини хеле технологичниша агар бихариву последни пул да нахари мошинои зури зуран Toyota бездушни мошина ман чанд бор гуфтам бо мегӯм ҳаётида ба ихе мошино баробараш шуда наметавона бихаре ки мабодо ягон ҷо чӣ шава пул дошта боши ремонт кунӣ беҳтарин мошина ман худам агар ҳами сарсани сол бошаву ҳамхе пул мул проблема набошаву аки проблема чи нехе $1000 $1500 нехе проблема агар бибураям мабодо кае ки бирора любое время пул бошаву ман мирасоз кард бутонам мехарам ягон хе фикр намекунам ягона гап ҳаме ки пули ахиронтон қайд нахарен ки ин мошин ба дараҷаи нехеле меҷафатон ки то бас гуфтанам ба ҳамин намоиша ба охир мерасонем бо ҳамун кору бор касе якон мошини маъқулай комментария бинависен кадом комментария ки бо класс бисёр гирифт бо мо кӯшиш мекунем ки ҳамун мошина биковем биёвем ҳамун мошина бо дар навормон ҷо кунем хайр